Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, ajunan semulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mukhatib, ajunan Kiai Haji Fatmulyadi, ajunan Kiai Haji Abdul Karim, ajunan Kiai Haji Hasan Abdul Karim, ajunan Kiai Ahmad Jailani, ajunan Kiai Haji Abdul Bahri, ajunan Kiai Haji Hamdan, benda setuju kiai setuju guru sampun alengki ben hadir kesempatan mangken. Nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara khusus senyepoe dusun Kejem dan juga pemangku desa Tampeen dan seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan Bapak Khalil sareng Ibu Hemah. Sekesempatan mangken abadaaki acara walima antara Al-Ustadz Muhammad Ja'far kelaben raji tercintai pun Ustazah Mukarramah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat semuljaki Allah. Si pertama tore kaula ben ajunan amuji ben asyukur da Allah. Kesempatan malam samangken malam Sayyidul Ayyam ota begustena malam iantara malam-malam selain kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong eka dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiyah. Setada lain tujuan kaula ben ajunan kengdum pengadua barokah dek kamantan sekadua. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala kala bendoa dari seteja hadirin secara khusus para alim, para ulama, mantan si kedua sareng Allah ibadat ticuduan selangkeng barokah dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan contoh sesangat sampurna, ben contoh sesangat komplit katipona pacara dan membina kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang sakinatan mawaddatan warahmatan.
Dadi keluarga se seneng se bunga, dadi keluarga se patang esto, ben dadi keluarga se patang niser. Semoga mantan sekedua antara Al Ustadz Muhammad Ja'far kalau ben raji tercintai pun Ustadzah Mukarramah sareng Allah berarti keluarga se bisa ninte keluarga pun ajunan Gusti Kanjeng Nabi sehingga si kedua sareng Allah paringi kepungaan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adabu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi sebagian dari tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqalakum Allah kak dinto apa tidak ajunan sateja min anfusikum dari jenis sesampian sateja azwajan dak kecuduh atau berpasangan. Bahkan kalau kita mengacu kepada tabuna Allah dalam surah Yasin, seepa cuduh ni kebeni cuma manusia sateja makhluk sareng Allah gak dinto epa cuduh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, se Allah kak dinto atetiaki sateja saben-saben kak dinto paringi cuduh. Mimma tumbitul ard ropana sebagian makhluk se paringi cuduh bi Allah kak dinto mimma tumbitul ard dari perkara se patombu bi Allah dari bumi. Tiba-tiba ni cuma manusia butombuan sareng Allah ni ka ibriin cuduh. Cuman cepon ulama dalam kitab talqeh kak dinto beda cuduh tibi beda seepa cuduh bi orang ni kebutombuan. Tetiba de butombuan kak dinto alake tibi abine tibi beda senakin palake beda senakin pabini. Senakin palake nakin pabini panapa? Sepertama korma kak dinto tak abua muntai pabini. Manabi daerah matur kak dinto salak kadin to mun tak lagi tak ngandung ita rembi ijo tak ngandung rembi abu kelengkeng ni kan nang jin palaki mun trol ka sabua selain kadin to jepun ulama aslina alake abidi keng alake tibi abini ti ngak pau ni ka alake tak oning si kamas laki na pasidajo na pasibi ini kecepas gula pidatu ka punga na pau makin. Ini kami abua nih kah? Tetimun masalah ala ke abi ni cepon ulama. Wak buan ni kepada sela karena kin pabini inakin palake tapi saya tak nakin pabini tak nakin palake. Kadin tu cepon ala ke abi ni keng ala ke tibi abi ni ti. Ya mun pah pungkan apa ni kay pabini panakin ngonceng ki kuadi pokr tak kira yo buang. Leto cuan manusia kadin tu ibrin cucu. Allah dabu. Litaskunu ilaiha oding sampian kapi kak dinto makle tenang orang kak dinto mun la keluarga bi Allah pah ibrin sakinah makanya dari litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah kak dinto biasa napa ikebay simbol setiap beda acara mantan pasti beda kalimat semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah nggih. Nah apa artinya sakinah mawaddah wa rahmah tak uning. Sepenting mun la sakinah mawaddah warahmah ni ka acara na mantan. Pada bi kapatian mun la inna lillah wa inna ilaihi rajiun ni keng kapatian. Artinya inna lillah napa? Tak tahu. Sepenting mun la inna lillah kapati.
Pada bi mantan sakinah mawaddah warahmah. Artinya ku ngerti. Sepenting mun la sakinah mawaddah warahmah man. La aslinya sakinah mawaddah warahmah nikah mun dari tabun Allah litaskunu makle sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah makle timbul perasaan cinta warahmah timbul perasaan nisr. Orang mun akabin hadirin, orang mun keluarga telok perasaan ki Allah paring aki. Sepertama, sakinah. Orang mun lamar angkabin tenang napa tak tenang? Jemper napa tak jemper? Orang ini mun tak angkabin tak kira tenang. Kol dua tak kira mole ke bungkoh. Sopo tak kira jaga. Egi napa ki? Alakoh tak kira juntrong. Dia mah berdereng bujang alakoh. Ya wede keng tembang ngeneng ro. Keng mun manusia ni kampun andi cutu hadirin bi Allah paringi ketenangan. Lamba orang bujang ni kata tenang biasanya kira pikiran orang lain si kita ada tibinin nah mun lai kabin nah pas saya pikir berdieting mungkin. Jadi pertama perasaan saya kan di orang apollo nggak dintos sakinah tenang jember bunga. Senomor dua Allah paring wa ja'ala bainakum mawaddah mun la apollo bi Allah paringin mawaddah. Napa mawaddah? Lebur otabah cinta. Baru terakhir warahmah perasaan nisr. Apa napa mi cinta kada baru nisr? Karena ulama adabu katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan perasaan cinta gak dinto biasanya berhubungan kalaban kondisi badan. Arapa mi lebur ke selake polan genteng. Mi lebur ke si bini polan ratin. Maka namun orang apolong perasaan lebur ni ke paling raja polan mun ki ngodah badan ki genteng. Saja tua, elang lebur nih kak. Tak percaya tanya aki ke balake ni ke babini buat lebur, tak lebur. Apa saya ke leburi? Lambak tenyeng mangken kero, lambak gigi kena mangken ngol. Lambak obung celang mangken pote. Le balake bi babini pun tak lebur mi pakuna bolong. Senale antara balake ben babini beni lebur tapi ni niser karena niser gak dintok sajen raja. Ketika Allah paringin anak makanya debuaki wala tahsulur rahmah illa ba'da tawallud perasaan ni serga dinto tak kira sampur namun tak tegaan di anak orang akabin mun andi anak perasaan lebur sajen korang polan badan ni keampun aube keng perasaan ni serah sajen santa mi sajen santa polan bede talina ni ser saya anya maah maka namun rengkona kan mesen jong tulan di anak kan gua makli sajen seken jong saya ngajak masuk kabi masuk kapi bayi. Apa napa mi pakon tulian di anak gak dinto mun ampun paring aki bi Allah maka mantan si kedua gak dinto beni cuma sampurna lebur tapi bekal sampurna ni serah mantan si kedua antara al ustad Ja'far kalaban ustadzah Mukarramah sareng Allah pasampurna perasaan tenengah pasampurna perasaan lebur pasampurna perasaan ni serah benteti cucu beni cuma itunya bisaus tapi sampai ke akhirat menter pakun teti cucu saya tak sapi sapole amin Allahumma keng beda carana cek pun ulama makanya Allah ada buka dinto kalimatnya litaskunu taskunu gak dinto fi ilmu dori sementara mawaddah warahmah gak dinto tak ngakui kalimat modori apa napa mi sakinah ngakui modore sementara mawaddah warahmah gak dinto pun tak ngakui fi'il mudhari. Fi'il mudhari gak dinto pun ulama mempunyai faedah salah satunya adalah istimrar tajaddudi. Fi'il mudhari gak dinto sifatnya terus menerus. Orang mun apolong gak dinto bi Allah paringi tenang ketenangan ring apolong ni kamu mulai akad sampai budian pakun keng perasaan lebur ben perasaan nisr kak dinto lo terus lebur beniser kak dinto abau be terus kadang cik laku ni ser lemah lembeci beri seneng mangken ambu makanya masalah lebur ben seneng ni kecek pun ulama kutu beda usaha napa usaha nak dalam kitab I'anatut Talibin Sayyid Abu Bakar Sato kak dinto menyatakan aslul mahabbah al hadiyah bungkanani ser kak dinto ari beri tetireng laki bini mun perasaan lebur kak dinto teropak kuna beda teropak kuna tak elang maka pasekut areng paring
Cetok keng mun tempo naga pasar gak seminggu sekalian si bini meliaki kocor deh ya. Ungguan di sambian pada buk mun tempo naga pasar selaki meliaki donat, meliaki napa sini kerocek, meliaki kacang, sehingga mun ki ampo areng pareng maka perasaan lebur ni kebi Allah laju-laju anyar boleh, laju-laju kelaban parengi anyar boleh. Mun tak percaya cek lebur ni kamu iri beri saja tambah kak. Coba binin sampean lekuk kiba ke camplong bi sampean. Otak kiba ke sampang pah meliaki emas 10 gram gitu. Mun tak jenas napel ke sampean ki. Du malam atau kar kiba boleh ke tuku emas meliaki emas 20 gram. Burung satu kar ada kak. Reng bini ni kamu auba 2 tambana. Situng rukiah, senomor 2 rupiah. Jadi minta aki tua ke ulama otak beri IPC suruh belanja ni kambu. Mangkana orang lamba orang kon namun beda orang lebur kareng bini pasti saya pakada adik beri. Engki na bangki. Reng baturan neka mun bur lebur ke situ ngoreng reng laki beda lebur kareng bini pasti saya pakada neka areng pareng. Mungkin aparing obeng, mungkin aparing emas otak aparing selain. Orang kon apa ngocak mun kari beri ing enda make ka orang ngenda. Apa-apa? Karena paberi kak dinto aslina lencelena omber perasaan lebur mundi beri kak dinto etremah berarti pangalebur ampon depak. Makanya cepon ulama litas kunungang kui fi'il mudhari kak dinto mun masalah tenang orang akabin kak dinto tenang apa kun tak kira auba mun la akabin pasti tenang keng perasaan cinta ben perasaan nisar kak dinto kudu diperbaharui maksud tak ketipun apa perasaan lebur benisar kak dinto aba-oba sehingga foto perjuangan antara mantan si kedua katina pacaran nama lepak kun timbul perasaan lebur katina pacaran nama lepak kun omber perasaan nisar lemangken seni keten kulis sering ngebela setiap acara mantan bahwa orang keluarga bunga kak dinto hadirin orang akabin laki bini saya kocak seneng kak dinto benih keluarga benih ring alaki abini saya tak teman beda masalah di dalam keluarga seekocak keluarga sakinah mawaddah warahmah gak dintoh benih keluarga si tak teman beda tokar karena sampai emang kenta ada ceritanya beda orang keluarga ni kata tokar sampean tengah deh kapi baik kak dintoh nak kena ngudah orang sepo kalangan orang melarat orang soki orang biasa para alim para ulama di dalam keluarga kak dintoh pasti beda masalah karena lah karma polong perkara bereng selok pada cuman ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan dalam Sahih Muslim la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar cek sampai reng bini kak dinto beci ota benyimpang ota benelak orang bini gara-gara beda situng sepat setai kesenengin in kariha minha khuluqa ketika beda orang laki kak dinto beci dak ka orang bini situng perkara tak kesenengin situng tengka situng akhlak situng kelakuan selalu kecocokin kanjeng Nabi adabu radiya minha akhor nikah biasa nah tak kira pah tak cocok kapi mun beda tengka selalu kecocokin pasti beda tengka lain saya seneng kan tak mungkin binin sampean ni pah laku nak salah kapi kan tak mungkin selake pada tak mungkin reng laki ni pah kelero melolok tak mungkin. Jadi pasti beda salah, pasti beda bagus. Lecepon kanjing Nabi, mun beda sepat setai kesenengin dari rajina sampian, cek cuma tengale sepat seloi kesenengin, tapi penting kalaben sepat saya kesenengin. Mana bicepon orang tampeen, cek sampai gara-gara ocen saareh nimur satahun paleduk, cek sampai gara-gara situng kesalahan, kebagusannya banyak, pah tade arkena sama sekali. Karena makin kasih banyak senika. Reng bini salah, reng laki langsung ningali salah. Negara-gara situng kesalahan tur kadang pahit ragi katonggel. Beden apa tade? Padahal salah ni kecai penting kelaban kebagus na orang bini. Salah na reng bini ni kacoma situng kebagus na orang bini saya ibu. Kita bang kibuk. Coba reng bini atana. Reng bini sapuan, reng bini bekombe, reng bini reng kesan. Ni katok bos kelakos yang malam tak buambu, beni keng tak lesu reng bini ala koirok maroma. Iki nabang kibu. Reng bini ni kelakone compok lakar tak bere. Keng makita bere tak remare. Cering bini ala ko ni kamulai cegena tedung sampai tedung pole ala koto. Tedung lagi kelako. Wah hai ko.
ketika ring bini salah situng kesalahan coba penting gara-gara ring bini ring laki kadin to kalampi buka kotor yang kui nemu bersih gara-gara lah kuna ring bini kula ben sampean keluar mulai Roma itu mo ringkes gara-gara ring bini kula ben sampean mulai kecompok ngakan langsung tak usah tanah bersa tanah aki gara-gara ring bini kula ben sampean tak repot bina kana kene ring bini sing ngemben di mah ring laki ngemben nak kana kene iki napa ki ki mangkene tok coba mun deku tak kira malam bayi semalam saya tak tedung sampurna nih kebeni bapak tapi embu engki bu coba tengah malam kalau telok sampai mun nanti anak ini bah anak nangis kula tanya sing ngiding ada apa embu beni pak bu kayak ngepak kapan ngiding bini ini saya kursok jaga anak angin kok kapan si bini ngiding mangan le kelencak bere si bini nyusuwe semalam ke TV toju daya anak ngede ku tak beli boleh dilencak bere empangnya ngede ni engle engkian apa kak mun ni ngede ya kacau ngidinge kok tetimun ketika salah apa itu salah nato bu tak bisa kak tak bisa makanya gula ben sampean cabun kaji Nabi in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar mun bade situng akhlak saya tak senengin pasti bade tingkah lain saya kesenengin makanya mun mangki salah to dijak tengale salah na monoloh tapi tempeng kalaban bagus ben bener insyaallah tak kira benyaan kelerona pakun benyaan bener berilan jalan mantan keluar beri jalan buk beri jalan nih kesaking dari muljana mantan erok kabeh seneng tengaki keng parok apa taga nakin kibagi bi orangnya nih kemun kiba ke pasar banyak oleh na bukan ki enggak korong ngaitek saking dari muljana mantan jak tukang foto na bareng norok kelum kamar keluar foto ke dalam foto gula tujuh ya ada ngampir parak setengah jam haram bagi sekali enami beda mutu namun mantan nak boleh plus ceplos luar foto dalam foto hari mangken ki foto boleh foto lagi dengan mun foto aku lagi ambu cak mun mantan foto aku tak kira gini ngake pun ngabes ka mantan nak pieng terus la foto dan dia ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami asareng ya rab balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم يا رب بلغ واغفر لنا ما مضى يا wasi'al karami pon mari saya foto ki pon mun mari terus lagi nah ini kayak kalah kak kiai ka tukang kementan ni kalah napa na kalah kalam bin na pada ni ka saya katoju ikwadi ni tak oleh 10 juta ni ka mun ni kayak cuma ki ka mabere gelo ni karena mun mantan ni foto mun tak identik bagi gule tina aki ngabas mantan agapi pon ulah mangkena kan dia ben mantan bong tempo beda Ustaz Ja'far oi begelak saya pada Pak Gula mireng sampean mireng dididik yang tak paham ki ajak mantan ni kata penting kan de gula ni kata penting saya identik kol 12 bila kok mending kol 12 sampean bu kol 12 je bakto na cerum lanceng numpak ka cerum pande Kol 12 mantan perhatikan Ustaz Ja'far
dalam berkeluarga gak dinto, saya kocak keluarga seneng, saya kocak keluarga saya benih keluarga saya tak toman beda masalah, benih keluarga saya tidak tokar. Cek ngarep sampean nih ke ilmu keluarga sampean tidak tokar, tak mungkin sampai mangken tak ada yang lagi bini soal tokar. Ini dah bangki. Kule setiap acara mantan selalu ngebala, mun beda yang lagi bini terus tak tokar, situng syarat je. Napa? Selaki buih, sebini buih. Tak kira tokar aja. Keng mun tak beda buih cang siapa soal tokar. Cek kalau keng kule bi sampean, kiai ben nyaya tokar. Ini dah bangki. Habaib Habib ben Syarifah atokar. Ini dah bangki. Keng tak padang buk. Pulan kiai ben nyai mun tokar luar buru kelem Roma pamari ke dalam. Mun orang kejam re mun tokar ilmu Roma bah cereng keluar. Kapan kedung kikir pa ingat radio rosak rumah. Radio re mun kedung rosak pate ku mati bung bakun. Pakai ni saja nyareng cok jo gajelek terus kering mabara torot. Ero cok jo gajah cereng. Nggih na bangki. Menjagi ngaku mak kita ngaku apa. Tak kira burung pada. Mi tokang maki eroma di kula sini kaki ya bu. Kula ni kasi yung jeng pengajian mun kecamplong, mun compok ngidi ngagi pengajian kula. Kula sa epidatui. Mun kanto kula qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mun karoma haram tak menti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bitnya benyae kok. Artinya ketinapa? Keluarga itu pasti ada masalah. Cuman Ustaz Ja'far yang perlu diingat bahwa kata Nabi in kariha minha khuluqa radhiya minha akhir. Mun sampean mangki kata sayan beda tengkana si bini saya tak cocok dari Ustaz Ja'far, si bini kelero, si bini salah, maka cek cuma tengali salah nah ketika ring bini nikah beda salah nah pakun banyakan bener tempeng. Mun tempeng tak kira banyakan kelero nah pakun banyakan bener. Gini bangki. Dan kula selalu ngabala. Manusia ni kami tak tahu kan cek lakar itu buang kibi kanjeng Nabi al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia gak dinto kena ngena kelero, kena ngena lopot, lopah. Siapa nyampit lopot je? Manusia ni kan kena ngena kelero, kena ngena salah, kena ngena lopah. Artinya mun manusia kudu kelero, mun manusia kudu salah, mun manusia kudu lopah. Artinya Ustaz Ja'far mun ku lekuk rajina sampian pah kelero akabin le 2 tahun pah salah sampian pah bunga miro kudu pah bunga mun binin sampian ampo kelero berarti binin sampian manusia. Mun sampian akabin 5 tahun pah binin tak salah sekali tekuaki ke kiai tak kok beni orang binin sampian dicek kan jadi Nabi ada bu arami ki pas sekolah nah bocah bu gila saya jeng miki pas makan buntan tak usah gula mau toro nangal dia marina nah koletung mun gula tak na pemantanan dan sampai koletung mantan kelem sampai koletung sampean tak nyampit jo coreng tak Ja'far begela lah koto kali muka rumah entar tak sedo jelek menceng cuko terus kak boleh kelemar itat taah itu apa jika mulai muka rumah nakar nisarkan ko ilum kamar deki berde sepen taah ko lek muka rumah cak dengan santri beri pantun ya nyampit entar konang kak libet geger terus lek hari Selasa ki iri beri apa jelek kornang tenang kak cak gerak ger mulai ilum kamar bagi ampian kapi lebih abi ko Aramnya aku pakai kebuk. Lara apa cakap halal je. Cak ni kan ibadah gini bangki. Mantan ni kakek nekuk tanang. Tad Ja'far nekuk tanang si bini. Tasaqatu dzunubuhuma min baini khilalihima. Mun beda mantan laki nekuk kata tanang mantan bini. Make mantan laju badah. Tu senyap cap yang tera kriki reka. Mangkana rok pasar camplong banyak yang laki nekuk tanang bini nah. Tanya aki, mi tekuk tanang bini nak kak. Mak le keker tu sana. Bener le, ada motor akidak keren pese saya belum coy. Keng neku tanang. Tu sagak. Mun sampai reng bini nyium ke ada keselake, pereng aki buk marah buk. Bener karo mantan anyar, make mantan laju pada, make embare pada kia. Mun reng bini nyium ke ada keselake, pada ben nyium Hajar Aswad. Mangka nak embari deki peleman kecompok sehari balake bah. Raga je dekat gemak kaki je tak ke. Mulai temu cetak kesampian bah. Nawa itu nyium Hajar Aswad.
lillahi ta'ala. Mun tak tege sepu cak ambu akil pantot sorotot bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika ro nyium mun sampai ring bini minta ke ada nika pada bi azjaro ke Mekah Madinah bi. Raja tak raja gencerna. Sampean mun trontra ke Mekah Madinah si asli nak kinandi 35 juta. Cuman sampean mi tang tahu tanggal 35 mun Eroma bede genceran sepada ben azjaro ke Mekah Madinah. Mulai di kantong tanya aki lagi na sampean lesok ka Arab pale minta atra mun tak lesok damma ale terontara ke Mekah Madinah ku aku can selaki apa na boleh karo ke Mekah Madinah le magi ke Mesir pada apa ai ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon saya ulangi. Jadi ketika ada permasalahan rumah tangga Mas Ja'far sampian cek cuma ningali kelero nalik mukarromah ketika nalik mukarromah kelero tapi penting kelaban bagus ben bener. Coba reng bini atana reng bini sasasa reng bini reng kesan reng bini sapuan kula atanya asli na dalam Islam nikah sewajib atana sewajib asapuan sewajib areng kesan sewajib bakombe nikah kewajib nareng lake napa kewajib nareng bini atana reng lake napa reng bini bakomba kewajib nareng laki na bareng bini reng laki bu atana sewajib reng laki bakomba sewajib asapuan sewajib nyusuen sewajib cang sapa reng bini leh nyusuen ik santak gelur ya. Ada mun sampai sejam kering saja rambutnya. Nyusui anak ni kebeni kewajib nareng bini, tapi kewajib na orang lah. Pak Budi saya tanya, bu, mun laki wajib nyusui ku kenyang anak. Beni urusan kenyang, mun abahas masalah wajib, khitab wajib ni ke kering bini napa kering laki. Nyusui ni ke kewajib na orang laki hadirin. Tak percaya, periksa ni ke para kiai. Bahwa kewajiban menyusui anak itu khitabnya bukan kepada seorang ibu tapi seandi kewajiban nikah orang lah ya bidi mertung lagi ibu rugi untung tak ngebur gula sampai mertung je beniki pas men pengajian helikopter aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyusui anak ni kebeni kewajibna sambian bu kewajibna yang laki maksud tak katin apa ulama ahli fikih menyatakan mun bedereng bini tak anda nyusui anak tibi tak dosa sampean bu sampean andi anak gini patak lem nyusui tak dosa sampean karena nyusui ini kesewajib reng laki keng mun reng bini tak anda nyusui anak tibi maka selaki deki wajib nyari reng bini lain untuk nyusui anak anja ngako pak cang selaki mentur tak lem matang bini ko benia bini boleh kah majar orang bini lain untuk nyusui anak. Ilmu Islam ni kebiasa orang majar orang bini lain untuk nyusui anak ni kah. Makanya sampai kanjeng Nabi kak dinto sesuatu kareng bini lain saanya Siti Halimatus Sa'diyah. Engki. Nyusu pertama ke Siti Suwaibah budak bini Abu Lahab. Makanya ilmu Islam beda istilah mahram rodok tretan sosuan mahram sosuan. Mun beda orang nyusu kareng bini lain kalau berdua syarat teti mahram rodok. Syarat pertama nyosona depak 5 kali. Saya nomor 2 umur lagi tak 2 tahun. Makai nyoso 5 kali mun umur segemi bulan teh. Mun segemi bulan kan lebih 2 tahun, ceng 2 tahun je 4 bulan. Teti mun bedereng bini pah nyosoi anak tibi minta bajaran ke selake, reng laki wajib majer. Anapa? Karena nyusui anak gadin to kewajib na beni keker kau ring bini tapi kewajib na bapak kewajib na ring laki keng saking dari bagus ring bini nyusui anak 2 tahun tak minta bajaran abah komba beni kewajib na ring bini tak minta gaji atau anak sebenarnya tak minta besi tengki buk kejaban kebagusan nih kakak Reng bini nih ke ilmu keluarga nih cuma situng ke wajib nabuk. Sampian cuma wajib atau ad ben atau rok keselake. Lako nih kata tidak wajib. Atana tak wajib, bekombe tak wajib, sapuan tak wajib, rakora tak wajib, amasa tak wajib. Sampian cuma wajib ata ad ben wajib atau rok. Ya mun sampian wajib ata ad mun disuruh atana mangkat. Iya tapi kan keng nulungi sampian. Tandi kewajiban tibi. Mun kewajiban sampian cuma atau atetok. Pada yang selaki suruh ke dalam pada suruh keluar
Tapi kan makin banyak terbalik. Si andi kewajiban selake, enten si bini sehatana. Sementara si bini andi kewajiban terkadang justru si bini tak toro ke selake. Isoro ke barat ke timur, isoro ke dalam nyutul keluar. Isoro gentang napang. Cak gelak kaki sampai dia jadi buk. Dia cang selake mula napang daripada remak. Ayo. Man selake kira pikiran daripada napang tangguh abini rakora boy lambo. Lasan misan napang. Makanya kata baginda Rasul, in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Kalau ada keburukan yang kau tidak sukai dari seorang perempuan, ketahuilah ada sisi lain yang akan kau sukai, ada sisi lain yang kau ridhoi dari tingkahnya. Makanya cek cuma ningali kata cocok kena tok, tapi penting kelaben ka cocok kena. Ketika ring laki becik kering bini, cek cuma tengali cuba cek cuma tengali kelerona. Coba penting atana sabuan berkombora kora. Pah lain ring bini ni keki ngandung sangang bulan. Nggih Bu. Melarat napa tak melarat? Sakit napa tak sakit? Rembik sampean antara udik ben mati nyiksa napa tak nyiksa? Nyusuin sampean selama 2 tahun berat napa tak berat? Cerah apa enten? Dia tak cerdas. Rembik sakit apa njuk? Sakit. Cerdas napa enten? Hehe kok. Yontong lo cerdas janung ada makhluk caplong ni Bu nggih. Tak gerak-gerak ni kata ulun ring bini kapi ni ku bedreng lagi rembik ni ka. Panggana ketika ada kesalahan dari orang bini, cepon ulama menafsiri hadis baginda Rasul, cek cuma tengale cuba saos tapi penting kelaben bagus insyaallah pun penting ate ni kalegeh ate gak dinto tak kira gempang cermet tak kira gempang pegel tak kira gempang duson gula setiap acara mantan abri cimat biasa ring keluarga ni kemuntrosan dengan cimat telur huruf. Makanya lek Ja'far telur huruf ni kekengai bi sampean ki deki sampean ngelak kertas ni ke bi sampean tulis telur huruf ni ka kertas ni katempel laki ela benga kamar mun sampean tempo na becik ke si bini becah cimat telur huruf ni ke insyaallah sampean beres pegel. Napa cimat tanapa huruf pemak keluarga ni ke saya make saya laju kengai ka pola sampean ngamal lagi nah huruf penika beda telok tulis ke kertas huruf penika jim akap jim Ceperipat hakapi jakaja dia. Apa tak karoji ya Bu? Tak karo jakaja. Apa mun tak jakaja make khulil yasin pelamba atlak 10 kali ben bini naga. Kanengki. Nyari secocok ring laki bini. Idi mah bener ring laki bini cocok teh. Ada ring laki bini ni ka cocok, keng mun pan tak cocok telak. Pahabini boleh, yang ku cocok apa nabi ni dukalin. Ya mun ki anyar sapa ora Kak? Mun ki anyar ada tak cocok Kak. Cepon orang pamu apa kan tuh nih Kak? Tampeun. Nggih. Cepon ring tampeun ni mun ki nyar-nyar sapa ora cek make kentok ngabunang kae kok. Mun ki umur sebulan 2 bulan 3 bulan cocok kapi keng mun andi anak lema pangki Kak. Cocok ka panje. Iki napa nggih? Lah mulai kelero lah mulai salamang kana. Cimat taring keluarga ni kata dek lain kecuali je kaja. Mun eje kaje insyaallah saya mun eje kaje insyaallah bakal bunga nek kebagian ni babo ni mik sampai mangken tak asape saben keluargana situng karo rahasiana eje kaje tagi Bu ki de mau boleh deh maki tak cocok lagi nih poro paben lagi na siapa mun eje kaje insyaallah bakal saya pon jadi ketika saya laki maki kata sayang dari si bini maka situng caranya cepon ulama tempeng cek cuma tengale tak cocok kah tapi penting kalaben cocok kah cek cuma tengale kelero nah penting ben bener insyaallah mun tempeng ben kelakuan bagus sebab kun banyakan bagus nika saya pertama saya nomor 2 sabalika mangken mun tajak farse kelero lek mukarroma mun tajak farse salah cek cuma tengale salah nah penting ben bagus ring laki ni kala karta ngandung ring laki la karta rembi ring laki lah karta nyusu ring laki lah karta atana tak sapuan tak bekombe keng ring laki gak dinto make tak sapuan make tak atana make tak rembi make tak ngandung demi ring bini ring laki gak dinto nyabeh saya taruh waki iki na bangki Kak ring laki ni kemun bujang tak kira alak kok Kak arapa orang ni kemun bujang tak kira mikir pese sepenting andi saya karo kok mun karo masalah ngakan mun ring bujang ni kapakun ngakan make tak alak kok carana ngampong ngeleleng deh tak kira mikir Roma, tak kira mikir PC, keng mun andi bini buk, ring laki kadin to nyabai taruh waki demi sampian,
tak percaya tengku camplong nikah beda napa tak ada camplong nikah orang ala ko ke Malaysia keker di lantai 10 mulai mayit tekak kantor beda napa tak ada ala ko TI ke Pangkal Pinang ke Kritana mulai jenazah nah beda tak ada ala ko Majeng ke Tasik takelem mayit tak mulai nyaman beria beda tak ada marga nak saya nikah buk marga nak sampian buk takut tak kodungan takut tak emasan takut terus kata tangke takut tak pada bini na orang makanya ketika orang laki salah cak tengah salah nak penting benjang sana mun saya tengah bagus sebini salah penting ben bener saya laki sekelero penting ben bagus insyaallah keluarga kak dinto bakal dadi keluarga sesae keluarga seneng keluarga bisa aja ngajah kata sayang kak dinto keluarga bakal dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah mantir mantan sekedua sekak dinto badana Allahumma apa dia tinggal tak apa kak tinggal ya jak sini kena mun ke gula ku takut sekali nak kana saya bina kana gulanya ku kancana bulan pada kening kok ra gelem ka pengajian dah to oh coba kiai deki si ongko ku tak buru nak kana ya mun ke gula nak kana ada kok takut sekali untungnya panitia pengertian sandal gule pongke ni kamu tak pongke ampo elang bu kengki yo tiaki baik ki bedai di gule sandal dia kan oleh elang mun di gule sandal elang tak kira yang tua sing baca tak kira buah ila grupan dia Abdul re mata pare pon terakhir gula bah ngaliang sekejap apa dah bu kisah jam kurang 10 menit deh bu orang nguncang boleh Allahumma sholli ala Muhammad seterakhir tore tua aki mantan sekedua ni kemantar Allah tuli paringin keturunan amin mantar tuli paringi potra amin orang tampaan orang kejam ni kalambak mun bedereng laki bini tak andi anak pas selaki ongke kejebah sebini mun etina aki tak ibeki ero kiba mun kita andi anak arapa polan kilo seken kiba kaki tak seken kita pelan kita andi anak keng mun andi anak na boleh karo ka Surabaya maki ka Malaysia ero ongke maki ka tibi arapa insyaallah tak kira aku lian pulan beda tali nasi anyama anak maka ada dua aki sekedua antara Ustaz Ja'far kalau ben rajin Ustazah Mukarramah semoga sareng Allah tuli paringin keturunan amin Mbak Mukarramah manter teti orang bini semelti banyak potranah amin Mbak Mukarramah manter tuli andi anak amin Mbak Mukarramah ben tahun manter rembi manter kembar arap nya gelak bi arap bu sepenting lahir gempang mbuung sehat anak selamat tinggal makin rembi ben tahun amin tak ring mangken orang kak bulan zaman ngakhir mun zaman kona tanya aki ke bamba aja berempat potrana bah dua apa bah dulu sini kok tangki mun lambe ribuan tahun ya ada apa lambe tak ring mangken sekejap masuk kabi cok lambe masuk kabi lambe dia ben tahun rembi ada dokter ada bidan paling ngepol dukon pecet dong nggih mangkennya orang jentak kok padahal teknologi canggih beda dokter beda bidan beda operasi sesar beda obat pendorong beda buka etung buka dua buka telok buka lambe aja buka tibik dia ada sepenting lahir gempang embung sehat anak selamat manter lek Mukarramah sareng Allah tuli paringin potra amin manter tuli paringin keturunan amin sehingga sekedua kadin tobi Allah papolong dalam keberadaan saya dalam keberadaan seken makanya orang gak dintomun lah andi anak makilah atau kara insyaallah tak panggempang ngapesa selake maki tempo na becik ke si bini keng mun ngabes anak sigi keni burung si terakhir katong gelem mun ngabes anak tanggi kak si bini bocik ke selake keng mun ngabes anak sigi keni burung sing ngangkua kebungkona arapa anak gak dito teti taleh pangupload status saya bertahan demi anak-anak ego para mila gak dito tori dua aki mantan si kedua gak dito sareng Allah mantan ibu titi keluarga sakinah mawaddah warahmah seneng bunga saya ulangi kembali lagi Ustaz Ja'far sareng lek Mukarramah keluarga sakinah mawaddah warahmah ni kebeni keluarga si tidak tokar beni keluarga si tidak masalah tapi keluarga si bisa aja ngajah ketika beda permasalahan katina apa cara nama le bisa aja ngajah kanjing Nabi apa ring cara la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar
Ketika beda pak napaan kekeliruan kata cocokan, cek sampai ating ke laki, cek sampai andi perasaan beci, mun beda situng tengka lako sitai kesenengin, coba penting kalaben perkara selain, karena tak kira mungkin pas salah kapi, pasti banyakan bener, king cuman tobi atta manusia biasa, nak kapan salah, seete ngali cuma salah, nak kebagusan nak ampo bah tak bahas. Pramila gak ditobi kanjing Nabi iya cek tore tempeng kalaban kebeneran ben kebagusan nah insyaallah mun tempeng tak kira banyakan kelero nah pakun banyakan bagus mun lebih sanimpeng insyaallah keluarga gak dinto bakal teti keluarga selesai manter mantan sekedua segak dinto badana amin Allahumma. Hadirin hadirat saya muljaki Allah gak dinto kiai ampun rabu banyak deki ibingkeng insyaallah gi beda boleh benten kula tak langkong nyon etih karena ki andi janjian ben orang pamulaan ki pamulaan ke timur kanto ki loloran. Oke, andi janjian ben orang loloran. Teti nyon eti tak langkong dak para kiai dan gula nyon eti kadingin bendek setuju para hadirin nyon sapora. Mana bisa pada pak beda bahasa saya tak percuka dak sampean gelak buk juga tak langkong buk mun gelak beda bahasa saya yang menyinggung sampean sapor aki buki. Lagar sengaja singgung bi gula buk. Bentar teti dan jalan kasayan. Segak dinto si bisa sampai aki. Korang ben lebih nanya on sapor setelah batas epon. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak polisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.